priča počela oko jedne bicikle na kojoj sam slučajno naleteo na buvljaku. Hteo sam da sretnem svoje mlađe dete i onda sam slušao šta su ljudi pričali koji su je videli. Cijela ideja nisu ni bicikle ni ove fotografije. Cijela ideja izložbe su u stvari priče koje će ovi ljudi da pričaju kad budu videli bicikle koji su činili njihovu mladost. To je cela priča. Znači, sledili smo bicikle koje su se vozile nekad po staroj Jugoslaviji, koje su bile onako, se kaže, najkorišćenije, najpopularnije, od Ponike, BMX bicikle, poznatog FBP-ovog trobrzinca, znači to su neki bicikle koje su činili nečiju mladost. Ove bicikle, ako pogledate, svi proizvođači prave jedan isti bicikle i sve su na isti kalup. Ovo su bicikle koje su pravljene da pokažu neki stav, da pokažu neku narav, da pokažu nečiji, stav prema životu, da li je sportista pa vozi trkačku, da li je rekreativac pa vozi poni, ili je, koreli rocker pa vozi chopper bicikla i tako. Nekad su, bile malo onako, malo više su imali u sebi i mogu da kažem da klinci kada vide, vada im interesantno, nisu videli do sada. I onda mogu da vam kažem da se poprilično lepo snalazi.